amajambo abiri n'ijambo mwese muzi ku mutwe rivuga ngo abarongorwa namwe w'Imana bose nibo bana biki Imana. Uwanyitangiye imbere yavuze ngo nukwiye gusa n'abana, ukwiye kugira ikintu kikwerekana kuri umwana w'Imana, ikintu kidasa n'ic'abana, ikintu kigutandukanya na sosiyete, ikintu kigutandukanya n'uwo muvukano, ikintu kigutandukanya n'abandi basore mwigana, ikintu kigutandukanya n'abandi bagabo mukorana, ikintu kigutandukanya n'abandi bagore mwarukanye, ikintu kigutandukanya n'abandi bakobwa, ikintu kigutandukanya n'abandi basore b'imyaka. Wisegondere wa kabiri abagore bafisita abafiyashije abafise amahera ibishomeri abize hasigara wewe Nashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Nuko shimye Imana cyane nyemereye kuba ndi hano nkaba ntanguranye mwaka w'2024 n'abantu bangana gutya turi hano kuba ntanguye segondere nta bonane nimwe ntarari imbere y'Imana, kandi jewe nabaye imyaka myinshi muri iki gisagara kuva mu 1996 nari hano n'umwana muto kuduga kugera isaha narumva hano ko mukorana mukarara gutya, ariko kubera n'abandi ku rusengero ngo ibindi bikorwa naho byatumye ntaba mu bikorane nk'ibi, kandi nandi nari umunyeshuri nk'abo. Kandi nshimiye abarongozi bankadurima hamwe n'ahandi bakiriye kugira ngo bikunde me hano, kuko nandi hariya mu gipolisi barakoranye gutya Sokarti, Jemire no kumusaga. Rero Imana yakoze. Ninahindukira nkigisha ndaba hariya sinzoba mbyishe, cyangwa nkaraba hariya ntangora ko murabona dufise urusengero rw'umuziki, nkaraba na hariya ntangora. Haleluya. Amen. Nkuko rero bamaze kubivuga, ndi umwe mu bapasiteri bo mu ishengero rya Panegote, kandi nkaba umwe yagira ubuntu nkaba umupasiteri w'umupolisi aja kurongora abapolisi. Yagiye atakindi kimujanye ari kugira aje kuvuga ubutumwa ku bapolisi. Nombaye wa mbere umupolisi, kubundi abapolisi bagiye barongorwa hamwe n'abasirikare. Rero amazina yanje bayavuze, nitwa Rucubunyi Donatien. Kuva mu myaka ya 1996 gushika hafi 2005 abize muri kaminuza y'u Burundi baranzi, abize ENE, ETS Kamenge, ESTA, Lycée Bukizo, Nyakariga, Lycée de la Tanganyika, Lycée de la CPP. Na Rendorape mu Ngagara abo baranyibuka. Nari muto aho twarongoranya amagroupe biblique ko Pasteur Asté nasanze abwigise niyo nashika muri groupe y'igise, kandi
naho narakora ibikorwa by'Imana. Mpejeje secondaire nabaye muri encadrement, benshi muri encadrement baranzi. Encadré wanje twakoranye ni mwarimu Kome Irande Kurahajya, arabiza ndongoye n'umwana mutoyi. Nize kuri sexe ni kuva mu indwi kugera mu mwaka wa 13. Maze kwinjira muri kaminuza kubera nize université privée kandi mbifatanije no gukora akazi. Icyo nashoboye no kuba muri encadrement, ubundi mwasuye kumbona ko nabifise kuba byinshi byamfata ku rusengero. Naho rero abanzi naho aho ndahejeje kwidondora. Yesu abahezagire. Amen. Haleluya. Amen. Muhaguruke. Munyemere duhaguruke go tumaze umwanya muri tari muto twicaye. Narabaye muri limbyi. Nande nakunda kuririmba. Bashobora kuba wazananye n'umuntu muri rino joro. Bashobora kuba wabwiwe n'umuntu uti tugende hariya muri kaminuza kumutanga bikunde duterame. Hari n'uwakubwiye ati twumve icyo Imana ivuga. Hari n'uwakubwiye ati twumve. Ntabwo murengano ariko umenye ubundi yagutumiye aruta umugenzi mwazananye, aruta ubundi waruzi, aruta ubundi yabikubariye, abariwe tuvuga. Ni Yesu yadutumiye imumbi ryoganuke jiwe, abajyumba bakaritahura bari nimera impera. Ni Yesu yadutumiye imumbi ryoganuke jiwe, abajyumba bakaritahura bari nimera impera. Ni Yesu yadutumiye imumbi ryoganuke jiwe, abajyumba bakaritahura bari nimera impera. Ni Yesu yadutumiye imumbi ryoganuke jiwe, abajyumba bakaritahura bari nimera impera. Ni Yesu yadutumiye imumbi ryoganuke jiwe, abajyumba bakaritahura bari nimera impera. Ni Yesu yadutumiye imumbi ryoganuke jiwe, abajyumba bakaritahura bari nimera impera. Yesu imumbi abajyumba bakaritahura bari nimera impera. Ni Yesu yadutumiye imumbi ryoganuke jiwe, abajyumba bakaritahura bari nimera impera. Ni Yesu yadutumiye imumbi ryoganuke jiwe, abajyumba bakaritahura bari nimera impera. Wicare. Mbega twatumiwe nande? Na Yesu. Twatumiwe nande?
Yesu natumirira abantu gusa. Oya. Yesu natumirira abantu gusa. Ijoro rero ko yagutumiye. Mana ishimwe ko wumvi ukaza. Haleluya. Amen. Papa abana batatu na madamu. Iheraza rero barazi ko ndi hano kandi nakoze Imana dukorana muri umuneri bose hamwe bantu banyinasho muzakire mu izina rya Yesu. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Igice cya 18. Turasoma umurongo wa 19. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, igice cya 18, umurongo wa 19. Kandi ndababwira ukuri yuko babiri muri mwebwe nibahuriza inama mu isi usaba ikintu cyose Data wo mu ijuru azogirane. Bangahe? Bahurije inama hehe? Bakagirane. Bagasaba ikintu cyose Data wo mu ijuru azokibakorera. Ukanya turasaba kandi turaza gusaba ibintu duhurije inama hamwe kuko inama itabaye imwe ntibyo ukunda, ariko ibaye imwe bica bigenda neza. Ibaye imwe turaronka, ibaye imwe turishugwa, ibaye imwe birakoreka, ibaye imwe biraba. Murongo wa 20. Kuko babiri cyangwa batatu bazaba bakoraniye mu izina ryanje, nanjye nzoba ndi hehe? Nzoba ndi hagati muri bo. Aya ni amajambo yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Atanga promesi, aravuga ati abantu babiri gusa baramaze kugira ngo mbe hagati muri bo. Babiri cyangwa batatu. Mbega hano turarenga babiri? Yego. Mbega turarenga batatu? Yego. Turarenga batanu? Yego. Turarenga ijana? Yego. Turarenga amajana 3? Yego. None ikibuza Yesu kuhaba ni igiki? Ni hari rero. Giro mu cyanya taraha. Araha. Araha. Kwari hano rero acavuga ngo duhuje inama biragenda neza. Iri jambo bwa mbere mwanzu rifate utaraha. Mukobwa waje muri iki gikorane Yesu araha. Wa musore uri hano waje muri rino joro turara hano Yesu araha. Amen. Unoze itegereza ahantu dukoraniye aha. Ahanyine ugeze amasa. Aha. Araha. Ewe wavuga uri hano Yesu araha. Amen. Nawe mukenyezi waje menya ko Yesu ari hehe? Araha. Araha. Urabisi byo ni rimwe. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cya 2. Turasoma duhere ku murongo wa 8 turaza
kumanuka tugeze ku murongo wa 200. Havuga ngo iki? Havuga ngo umumarayika abibarira bungere. Muri iyo ntara hari abungere barara mu gahinga, baraririye imikuku w'intungwa zabo. Umumarayika w'Umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bakayanganira irya nino, baterwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati naco mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza wakanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bungahe? Bwose. Umva naco mutinya, ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza bwabaye kw'isi yose, bwabaye hano uri, bwabaye i Burundi, bwabaye muri iki gisagara ca Bujumbura, bwabaye ku birabure n'abazungu, bwabaye ku bahindi n'ababirigi, bwabaye ku bafaransa n'abongereza, bwabaye ku banyamerika n'abanyafurika, bwabaye ku bo muri Australia n'abo muri Oceani, bwabaye muri Europe no muri Asia, bwabaye mu kontinent atanu agize isi. Iri joro nagomba nababwire ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kabonekwa muri Yesu Kristo no muri mpemu yera, bwabonetse ku isi yose, butigezeho batabuzi, batigeze babumenya. Turaba ubutumwa bwiza abo bwatumweko n'abaribo, hanyuma natwe duce turaba ko twabumenye. Cumi na rimwe, uyu munsi umukiza bukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Iki nico kimenyamenya cane. Murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe kw'impuzu y'uruyoya, aryamishwe hehe? Hehe? Mu bwato bw'inka. Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mw'ijuru zihimbaza Imana, ziti icubahiro nikibe ku Mana ahasumba ijuru, no mw'isi amahoro abe mu binezererwa. Babamarayika bahejeje kuva aho bari basubira mw'ijuru, nyabungere baravuga bati ngo rero tuje i Betelehemu turabe ico kintu cabayeyo, ico Umwami Imana agize nte? Atumenyesheje ico kintu twumvise c'ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza. Umva ico kintu kimara ubwoba, ico kintu kituremesha, ico kintu tugende tukirabe Betelehemu. Gakomeza bagenda banyaruka babona Mariya na Yosefu n'uruyoya rubikiriwe mu bwato bw'inka. Babibonye bababarira ijambo babwiwe kuri uwo mwana. Ababyumvise bose batangazwa n'ibyo babungere bababwiye, ariko Mariya abika ayo majambo yose ayumvira mu mutima wiwe. Maze babungere bahindukira bahimbaza Imana, bayishimira ibyo bumvise byose n'ibyo babonye nk'uko babibwiwe. Imana yacu nishimwe. Ndabifurije gutaha ushima Imana. Amen. Uze gutaha ushima Imana ku bintu uzobugize nte, wumvitiye aha hantu byose n'ibyo ubonye n'ibyo uzobubwiwe. Chamaza mtiashi pasteri yata ulipona nazalija kuri Noel. Tugende turabe mu
byanditswe na Matayo. Kabiri murongo wa mbere, abanyabwenge b'inyenyeri baninahaza Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya kabiri murongo wa mbere. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye hehe? Iburasirazuba bajya i Yerusalemu, barababaza bati umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri yiwe turi iburasirazuba, none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Umwami Herode abyumvise ahagarika umutima, ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose. Ako kanya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ibyanditswe bose bo muri ubwo bwoko arababaza ati Kristo azovukira hehe? Bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya, niko byanditswe n'umuntu avugishwa n'Imana. Ngo kandi wowe Betelehemu mu ntara ya Yuda uri mutoya mu baganwa ba Yuda, kuko kuri wowe hazova uganza, ntiwazoragira abantu banje b'Abisirayeli. Uno Herode ahamagaza b'abanyabwenge mu misho, abasiguza igihe nyenyeri yabonekeye, abatuma i Betelehemu ati mugende mubaze mushirutse umwete iby'uwo mwana, nimwamubona muce muza kumbarira ngo nanjye nze kumushengerera. Nabo bumvise iby'umwami baragenda, maze iyo nyenyeri babonye iburasirazuba irabarongora, irinda ishika hejuru y'aho uwo mwana ari, ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri banezerwa akanyamuneza kenshi cyane. Bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe, bikubita hasi baramupfukamira, baramura ibisimbo byabo, bamushikanira amashikanwa, inzahabu n'imibavu n'isenga. Imana yacu nishimwe. N'aya majambo ni menshi, ariko ndaza kuyavuga mu mfunyapfunyo ndayegeranyije. Aha tubonamo ibintu by'ivuga rya Yesu Kristo. None kubera iki tubona ivuka rya Yesu Kristo? Aya ni amajambo tugiye kwishimikiza, ariko amajambo mfise ni amajambo ari aha hirya gatoya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Ni ijambo benshi muzi ku mutwe nk'abasomye Bibiliya. Rivuga ngo iki? Rivuga ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika iki? Nibo bizeye izina yiwe. Icya mbere urakwiye kuronka ububasha bwo gucika umwana w'iki? W'Imana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Abaroma. Yete Paulo yandikiye Abaroma igice cy'umunani umurongo wa 14. Ni ijambo mwese muzi ku mutwe, rivuga ngo abarongorwa namwe b'Imana bose nibo bana b'iki? N'aya majambo abiri. Iri joro dukoraniye hano tugomba turabire hamwe, naho twaje gutya, naho dukoranye gutya, utahuzi ngo jewe ndacyari umwana w'Imana cyanke ni umuntu. Ni haba duce dutaha
tubiza akanyamuneza kenshi. Haleluya. Amen. 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 Uwanyitangiye imbere yavuze ngo nukwiye gusa n'abandi, ukwiye kugira ikintu kikwerekana kuri umwana w'Imana, ikintu kidasa n'icy'abantu, ikintu kigutandukanya na sosiyete, ikintu kigutandukanya n'uwo muvukana, ikintu kigutandukanya n'abandi basore mwigana, ikintu kigutandukanya n'abandi bagabo mukorana, ikintu kigutandukanya n'abandi bagore mwarukanye, ikintu kigutandukanya n'abandi bakobwa, ikintu kigutandukanya n'abandi basore b'imyaka, ikintu kikugira umwana w'Imana gite, ikintu kizokugeza mu ijuru, ikintu kizoguha umugisha, ikintu arico mpemu yera yavuze ab'imbere yacu batwitangiye imbere. Muri imyaka yacu ingorane dufise, turatirisha tugasanga twatirishije n'iby'impehe. Umuntu akava kugutirisha mu ikaye muri sirabisi, kugutirisha mu nyama, kugutirisha mu kwamba, kugutirisha mu kwisi, kugutirisha mu kuvuga, tugasanga twatirishije n'ibi bintu by'impehe. Uca usanga utwaye ibintu bya pirate kuko uwo watirishije ko afise ibya pirate, afise ibirahurano, afise ibintu byavuye kuri mpemu w'ukuri, afise ibintu by'ibigumbagumba, afise ibintu bisusa. Intora n'intobo birasa, na aubergine birasa, ubisanze byose ari ingemwe, wobadika iki ukarandura iki? Ugwamvu n'uburo biri kumwe, wobadika iki ukarandura iki? Ntibikunda. Twasomye amajambo y'Imana muri ubu butumwa bwiza uko ari bubiri. Ibi bintu bya Yesu rero nagomba nkubwire bene byo, abari bo ndabakubarire bene byo, bene ibi bintu bya Yesu, bene ibi bintu bya mwemwere, bene ibi bintu by'ubu bushobozi, bene ibi bintu bitumye turadukanura amaso, bene ibi bintu byakuzanye. Ibi bintu ni iby'umugore wo ku isi, umugabo wo ku isi, umusore wo ku isi, umwigeme wo ku isi, uwize wo ku isi, utayonyoyemo muri matendere, utize n'umutwenzi, wambara izirenge n'izikenye, iz'abatunzi n'iz'abanyarutari, iz'abashizwe hejuru n'abacishijwe bugufi. Hari umuntu ayijumura titamba zamagwa ruguru birimari, yambaye ibijumura cyatangwa kuraba bose uciye mu ibarabara, cyatangwa kuraba ati none uyu muntu yakitiranije kweli, none ujumura ukambara terigiti wende cyabigenda gute? Uyo jumura cyambara ikigoma byo cyabigenda gute? Bawone umva nimutinye nababwira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza buzoba ku bahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, imisore n'inkumi, abize n'abatize, abadandaza n'abarimyi, abafaransa n'abarundi, abavuga icyongereza n'abavuga igiswahili, abavuga indimi zitamenyekana. Namwe ba
uriko urayivuga imbere y'umuzungu ntakumva geretse amaranye iminsi nawe. Imana yazanye agakiza iragatanga igatanze iravuga ngo ibintu by'aka gakiza bije mu isi ngomba amakarero gafatika kamenyekana isi yose izikamenye abantu bose baze bakamenye bipfuma bibananira kukizera narabahaye akarorero. Haleluya, amen, amen, amen. Yesu ntiyinyegeje, oya, mukuza kwiwe mu isi nta muntu n'umwe urugezo rwose atabimenye, kandi kigira kabiri kiretse umwami ataje, kiretse n'abaherezi bataje, bamubonye ku munsi w'umunani agiye mu rusengero, abandi bose barabimenye. Haleluya, amen, 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 amen. Nabo nyene base kuza mesaje bagirose erega abantu ntibazobuzwa kuja mu ijuru nuko batumvise, ahubwo bazobuzwa kuja mu ijuru nuko batumviye. Ubundi biriko biravugwa abariko baranywa mu kabare mu Nyakabiga baranyumva, abari ku Mutanganoro baranyumva, abari Kiriri baranyumva, abajyanye aho muri dorotware baranyumva, naho bataje. None abanyezamu baranyumva, abapolisi barayizamu batembera bacunze ibisuma baranyumva, abasirikare baranyumva, nta muntu n'umwe atanyumva. Rero wongo kweli, wongo kweli, baranyumva, aritumva nababwira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza, utumara ubwoba, uturemesha, uduha ibyizigiro, uduha inkomezi, utubarira ibiruta ibindi. Haleluya, ibiruta ibindi. Ubutumwa bwiza butubwira ibiruta amafaranga ari kuri banki, ibiruta inzu nziza zubatswe, ibiruta imodoka nziza zigenda muri iki gisagara, ibiruta amashuri twize, ibirusha Dr. ufise, ibiruta specialite waciye, ibiruta maîtrise ufise, ibiruta faculté wigamo, ibiruta amadiplome n'amasertifika ufise. Umva ndababwira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza butubwira ibintu by'ijuru, butubwira ibintu by'ubwami, bitubwira ibintu byo kuba abana b'Imana. None uri mwene naka, uvuka kwa naka, so yitwa naka, nyoko yitwa naka, ibyo ntacyo bimaze, ntacyo bimaze. Bikuri ya dosiye ya no kwikakaraga muntu ka Halki harahandi bidi muri mu gitabo cy'amategeko aho bakwanditse ugira mariage, naho bakwanditse waravuka iki, naho wagiye uracawiga, ariko ibyo birashobora gusigara harya, izina rigasigara harya, ntirengike ikirere. Oh, haleluya, amen, 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 amen. Umva ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza butubwira ibintu byo gukizwa.
guhinduka utubwire ibintu byo kuzoza mu ijuru marayika rero ijuru rigira porogaramu zitugira tumenyeshe itangazo isi rimenye turibwire ubwa mbere abamarayika manuka manda mumanuke mu isi bababone nk'ibi hari ibintu bidasanzwe marayika ati turamanutse bati duhera genda mwebwe rero muce mwifatanya n'aboro bakenye abantu batanazwi barara mu gahinga bitwa bungere muragize kita yego turagiye Wari kwita tutumye ku baherezi aribo basoma ibyanditswe je nababwiye hera hariya ku bungere batazi gusoma batize mubabwire iby'inkuru nziza y'ubutumwa bw'akanyamuneza haleluya amen 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 bati birahindutse kera twashyira message abavugishwa n'Imana twashyira message abami n'abaherezi n'abareba ibintu by'abungere byo bije gute ati sibyo gusa mwangabo zo mu ijuru manuka n'inzu mate zikomeye mumanukane vamvare z'ijuru mumanukane ibitari by'ijuru mumanukane piano z'ijuru mushane n'abo bamarayika mugende muravuza duhimana icubahiro niyo risumba byose duhimana icubahiro Yuka dumva ibintu bihindutse atebaga pasiteri yavuze ngo ibintu bicana ataturateye ati ibintu ko bitanguye gucana ko bitanguye ibintu by'umuco byo bivuye hehe abungere baba bazi ko ari agasuma baje kubibi n'intunga umba twiruke turapfuye marayika ati humura kiramba atumba nzanye ibindi bintu biruta iby'abasuma biruta iby'abakizi biruta iby'abarozi biruta iby'abasuma nzanye ubutumwa bwiza umva bw'akanyamuneza buzoba ku bwoko bwanyu mumpere Imana icyubahiro haleluya ati natwe abungere mu ijuru bahora batwibuka ati badatabuja ntibatwibutse ngo batugendere bamaze iminsi batatuzanira na rasiyo bamaze iminsi baratwibagiye bararabana marayika ati humura tuza zangabo zo mu ijuru zikomeza kuririmba duhimana icubahiro niyo risumba byose duhimana oya ntitaririmba muririmba ko mwe mwajyanye oya zozo zaririmba neza ko zari zivuze coordination spirituelle coordination y'ijuru haleluya amen 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 zirabana zirabaherekeza bukebuke zirabaherekeza bukebuke zirabamara ubwoba bukebuke zirabaremesha bukebuke
marayika barekeza bukebuke ati ibyo gucungera inka ntawe uziba ibintu by'ubusuma birarangiye ntacyo umugabo bukura mu bantu aratirarira niwe batangura kubaza ngo ninda zisigarana hajya ninda zisigarana tuguma hawe utabonye marayika we mwana ati nibi gusa mumenye ko abamarayika baje bataziguriza ntacyo bagumayo tumara twese titugende ngo je nigiriye mbere muragunyiza nka zanyu ati Matiyasi wagumya ngo tugende wani wumvise indirimbo z'igihugu zaje iyi miziki wahora yumva turagiye inka wahora yumva turagiye intama wewe ruyizi wakawomberwa muri mwe mati umbere Imana ishobora haleluya abagabo bigira bati twebwe bikomesha turi twenyene tumviriza rero abo marike twagira ni umukuru muri wari wayakomanda sinabizi twebwe iwacu ufise matrikire ya kera hatunga Imana cyakomanda aho ricubonye nta mahasa abaye arabizi pasiteri tugende baragenda kwitegeko ry'Imana uragenda ubyanga utabyanga uragenda uzobyanga ukomeye uzogenda urwaye uzobyanga mu windwi muri kaminuza uzoza ubyange muri kaminuza uzoza ufite matrize ntacu turacyakurindiriye turacyagusengera ubizira itete yepre ucumbika hano kigushika neza matrize ukikora ukaja kuri kofakteri bashika kagenda kuri transporto bigahita amaminere ukayaheza ukaja kuri agenti bashira ko bigace bihita ndakomeye sibyo washaka kuzura umusore ukanga kuzukira umusore ukazoza amenyo yaraheze none ukanga kuza nawe ukibyara abahungu n'abakobwa wari kubabwira ubutumwa bwiza bamaze kuba bamaraye bamaze kuba ibisumu bamaze kunywa urumogi ugacuza bukebuke pole pole nakuja sasa utafika takuombea tapata wokovu ukitara yose muri geography icyongera tugitinya nta mwenga wakivukiyemo uri umufizisiye wa hata umubiologiste wa hata umushimiste wa hata wegiye twiga nta zoology yari ihari na entrepreneuria ntayari iri economic yajeje ubundi niko ndaheza secondaire yego ubu haraje amasection menshi abaika bajya tumva ibintu byo guhindukira ntibirimo genda shikayo mugende kuraba ibyabereye hehe Betelehemu apana ibintu byo kwa Herode n'ibintu byo kwa Shobuja manza mu bisige mwanza mugende murabintu baragenda Imana ikitana abantu b'abanyabwenge bakomeye bazwi mu gihugu batinye bagiye kwa perezida kandi ikibanza kabisa
ubwenge bukomeye barabye inyenyeri siba Aburahamu babwira ati diharure ati Jesi nize sinozimwe wowe irabye gutyo apetike niwe tuzi yayindi ntabwo turiko turatakaza zose twarazihetoye twarabyanditse mu bitabo twaradefanse twaragize memoire twarahejeje twaraciye kuri teze turaheza doktora turazimise sosiyete turazimise ibintu birahindutse en fait donc normal en tout cas mugabo kuko Imana yari ifise umugambi w'umuntu babona inyenyeri bumva ijwi ngo irabe kwanza ega wumvise ijwi ngo mugikorane uraza ikiru yabandanya kureka urati ngomba narihongure gatoyi hamenze Imana ishimwe ko waje amen haleluya amen ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kazoba ku bwoko bwacu ku barundi bene wacu ku bahungu n'abakobwa abagabo n'abagore abize n'abatize abarimyi n'abadandaza abadandaza amakara n'abadandaza ibyuma abadandaza imiduga n'abadandaza ifu n'abadandaza ubuyi n'abadandaza ibiharage n'abadandaza amashu abadandaza amavuta bayapimye ku ikoroboyi n'abarangura ibipito none abarundi ngo Yesu niwe wenyine umuvise bumva irindi jwi bumva birikirya n'ingeri kwanza umuntu yize bisa amashuri kora muri centre de recherche zikomeye ngo jewe ndayikurikira hari iyindi message ubundi izindi nyenyeri nta communication zari zifise nabo maze ntibigeze bagirana amasezerano ngo bavugane y'amasi yose ntibigeze n'izuba nta communication bigeze bagirana n'ukwezi nta communication bigeze bagirana oya ariko iyo nyenyeri irabwira ngo nava marche ndagiye mushatse mu nkurikire batangura kuzingurura mu bitabo iyi ntirimo kuri ya teze nagira ntirimo ati gasupari niwo wagize ko teze ati ngwaha amfete ndabye ibimenyetso n'ubunini n'ubwaguke n'ingena yaka si yayindi nakora tibatoma higo atoya we muriko muramamaza ngo ndaye mu bitabo cyane umvishwi n'umvishwi bise communication turi kumwe ahubwo wikunda ibyo byose mwize manza mubireke ibyo amateze tsinga amamemwari tsinga nimuje no muri laboratoire oya ngo tugende haleluya amen 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 ibyo Yesu bidutera gusiga ibyo mugenzi ati ibyo Yesu bidutera gusiga ibyo Yesu bidutera gusiga bidutera gusiga ibyo twize bidutera gusiga ibyo dufise bidutera gusiga ibyo twizeye bidutera gusiga ibyo twamenye bidutera gusiga ibyo twari tuzi haleluya umvira Imana ishoboye haleluya amen 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 ibintu bya Yesu bidutera gusiga amen 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 atacurasiga nacurafata kandi
icurabo atumva twagiye umva hajya muri santire dorosheje haba hari umuntu abakuriye azigisha hari aho wasanga ubundi yigisha kuri kaminuza kuko experience irakora. Aha nka jewe ibyo pasiteri Esther afise biratandukanye muri pasiteri n'ibyo jewe nzi, kuko imyaka yamaze hari intambara yagwanye arazinesha muri pasiteri. Wamope pasiteri Gabriel urabona kugenda bukebuke, ureke twigira bukebuke. Hey, umunsi umuprofeseri wacimbi turiko turiga arakora lecture twayibonye acaragenda natwe twigira metre yo hirya tubikore umuri uco turika twese hasi umwe amaguru hejuru. Na presence ya muri bo rero abyatumva ibi bintu byose bariko muratwara nimureke, reka twumvirire ijwi tugende. Achwage bana abantu bize ni hatari barakurezona bakarabwo waguze bakarabwo wamaye bakarabwo watambutse bakabikonfonda bashaka kugereranya na rupago kubera bamwize mu ishure bahejeje bakakugereranya na gisanu mwapu nani bwenge ubona yashize mu bwenge usanga ari muto muri bo rero yandikishije ati Yerusalemu baba bafise ibitabo byinshi, hari abandi batwitaga imbere bapfuye usanga basize bimenyesheje umwami Herode, reka duceyo rero. Ariko ryangije ababyeyi ngo hari umwana yagize ibyo ufite ntiwibaze ngo mugenza wawe arabifise. Heka turaza kubibona ukugenda ubundi siko agenda, ukwagwaniriza icyaha siko kigwanya, ukawizeye siko yizeye, n'imisi asenga siyo usenga, n'amajambo amaze gusoma mu ijambo ry'Imana siyo umaze gusoma, n'ibyo wanesheje sibyo wanesheje. Oya bagenda kwa Herode batumva ibyo umwami azovuka, mwebwe murabizi. Mwana ati nawe nikemesheje ampete twebwe umwami ntabizi ugabukebuke iyo nkuru niwe muyizanye dukate cyabarakata umbereza uvuge bukebuke ntibabyuka. Tubwire neza mukoze muri laboratoire havuye mwiki cyangwa tubwire ibintu byo muri laboratoire ati muraje mu mateze mwagize mwakuye mwiki uma defense mwagize mwasheshe mwagize ati ibintu nibisaba rosheshe nibisaba teze nibisaba doktora nibisaba maîtrise twumvijwi atatara tujuma muri laboratoire netubwira ngo tugende wewe utabifise ni hudute reka tugende. Ibintu byagukata muri rugendo rujya mu ijuru abantu barakijijwe barumvise ijwi barumvise agakiza barumvise ibyo kugororoka barumvise iby'imwe barabwiwe iby'ijuru barabwiwe iby'ubushobozi mwabikuye. Ibintu byagukata umuntu agakatira mu bya kamere akakatira mu byazi agakatira mu mashuri gusa agakatira muri demonstration y'ubuzima y'iki gihe mwabikuye. Emwenge ijya mu ijuru ninabwiye ibintu byo gukata kumbariza ati ndakubwiye guduraka ibintu mwari twese kuzamura. Hari abakata amazero, hari abakatira mu mafaranga, hari abakatira mu bumaraya, hari abakatira mu byifuzo, hari abakatira mu busambanyi, hari abakatira mu bubeshi, hari abakatira mu manyama, hari abakatira muri kamere, hari abakatira
no bwicanyi bakajayo. Ibintu byo gukata biratuma umuntu ajya ku bapfumu. Yari umukiza mwiza akaraguza mu cyuma kimwe, akaraguza mu kindi, bakamuhanurira ibipfuye agatwara ibintu byapfuye. Bongo kweli, bongo kweli. Akaraguza mu Gahahe, akaraguza mu Kinama, akaraguza ku Musaga, akaraguza mu Kanyosha, akaraguza mu Gatumba, akatuka mbere agashika ni Matana ni Matamba na he, akazoza ibintu bituje. None kwa Herode bakuye iki? Nayo nyenyeri cyayikatira. Kimbere ko mwese ngoma ni hagarare ngaha. Kuva aho batereye inzira yakumye yihagarariye. Sinone kwigutu cyuma turemeje. Yanyiye turasura kwibona. Ati ukurawe hanze kwikihana. Atema ati ahagaze abarindiriye. Yo. Iyo kase amasezerano arapfa. Nuze wirate ngubise byinshi. Mana yakubuze ko byinshi. Yakubwiye iby'ubukozi byinshi. Kubwira iby'amabanga menshi. Yakazoza byinshi. Ariko arapfa. Arapfa. Ukatiye mu busambanyi uratwarinda. Ukatiye mu busambanyi urahinduka maraya. Ukatiye mu busambanyi urakurayo sida. Kandi diploma ababyeyi bari bazi ngo bazokamirisha. Bari bazi ngo uzobarukira amafaranga. Wekomeza ukate gusa. Mu mpimba ntihari abagenda gusa. Hariyo n'abafise dogitora. Hariyo n'abafise maîtrise. Hariyo n'abafise spécialité. Hariyo n'abari bakomeye. Bari abaministre. Hariyo n'abari bakomeye. Bari abakoloneli. Bari abaliyetena. Bari abajenerali. Bari abasirikare. Bari abapolisi. Hariyo mbere n'abapantekote mbere. None iyo kazi wacu twagiye tubona umupantekote no muri Besere mwabonye bamucisha kuri YouTube yambaye idarapo. None yari umuntu, none yari umuvugabutumwa. Yongiye mpamugi oya kama tiapa wesia kainuka byemeze wotayo binyusa tukisarange ngo tugende twugurure twazumume tumubaza wewe wakoriki na mumajisi, wewe wakoriki na mupolisi, wewe wakoriki na musirikare, wewe wakoriki wagezeyo inyenyeri tikibere komangoro mu misozi no mu myonga niho duca dukingami niho komangoye birateba nawe muhinduke amasezerano arateba nawe muhinduke umugisha arateba nawe muhinduke biragorana uzobironka wabiruhiye mwese kwamenye ibyagezwe nta mpamvu uracoka umenagura amabuye nawe n'icyo ndokora zokwandikako manzi uruhegere nabitunganije neza. Ukukata niko amasezerano ateba. Ukukata niko ibyo warubikiwe biteba. Ukukata niko ushobora guhomba ubugingo. Ukukata niko wagugusa mu gitabo cy'ubugingo. Ukukata wige cyangwa ureke. Dawudi utabona uzobibona. Umenye icyongereza cyangwa ureke, umenye ibiharuro cyangwa ureke, wigesha ibi cyangwa ureke. Kandi mama ari mwaramenyanye. Komeza ukate, komeza ukate wa mukobwa, komeza ukate wa muhungu. Nagufitiye iganuke umva inkuru nziza y'ubutumwa bwiza buzoba ku bakobwa n'abahungu, abagabo n'abagore. Hindukira ngwino kuri Yesu, hindukira subiruze. Wabicanganije iyi minsi uriko urabicanganya, iyi minsi urabifatanya. Kera byari bimeze neza ariko Imana irakuro
mwami Yesu kamucunguzi ubugingo bwawe kandi handiko negeranye babanyabwenge ntakundi nitwe twitebeje aho uca turahaca umwe ati wowe waciga kwa Herode urabona ya mama kandi ni umunyabwenge bari bafise amakaruvati nkaya yacu hano amakaruvati wegeranye rwa muhamisha atariko ibi bintu dutera gupfukama ibi tugapfukama ahantu hasuku hatari amatapi hose umwakanya byuzi niyo turere tuzibiza kubayo werindi yagusubiza kubibona kimwe makaterike n'indi wakatana bibona ndababwira mwe bakwa Herode yaraguye Herode ntizera Herode ntagakidafise Herode ntavugishwa Herode ntiyereka Herode akora kubyo tumuha natwe twarabapaga nabigende gute haleluya amen 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 azotuyobora neza azotugeza mwijuru azotuyobora neza azotugeza mwijuru azotuyobora Uma mamui hata mali kuyama mwitwazo wewe hata jaji mkata wote watu wajenda mishwa mahali hata jago na muziko hata wajenda kumasendero na wasenderani kumba akikuwa nakwe tuwalinda kwe nani nyanyari yali abangi yo pataro ziratabuka ibirato birapinda abana abanyabwenge hari n'uwatemba akagwagaramye kuko inyenyeri nayo yababye hasi cyoko barakura n'umati urabuca imbere nawe ucaniho duce hari igihe dukurana none murako dukuranye na Pastor Shadrach ibi bintu by'imwemu hari igihe dukurana ejo wabonye mu mwemu ukabona byase bigasaba ko umukwego ukaja imbere haleluya amen amen umukobwa yabaye do groupe ameze neza ashite hanze agatwarinda umuhungu yarongoye neza ntiyazaye ikamubwisha umuntu yakoreye Imana agasengera abandi bikanka yose wigishije igice kwera murongo hajya bigorana wari uw'imhemu wafashije benshi bikabatera kuja mu cuma akamara iminsi 3 iminsi 5 bakwisonzesheje ko bari bakuzi nawe uca baheza n'ugashaka ibyo byose mu Buganda bizigo umwapeti ngo se nabigishije abantu bigize ngo nakwe mu bintu by'imwemu uracarabaha iby'ijuru biratari kure na Paulo ageze mu ijuru ryambe rya kabiri rya gatatu yavuze ngo tuzwa gace tuvugishwa gace twerekwa gace tuvuga ubutumwa gace mumpera Imana icyubahiro haleluya haleluya nyenyeri y'abatwara aho bagiye kurabana bagiye kuraba umwana w'umuhungu yavukiye mu bwato bwiwe mu gisogororo ahantu none nkaho ziradoreka guhata amasa zoreka kuhaganga ushobora nk'aba Mariya bari mu dodo special nguruma ngo yakomanze mu intambwe ngo kwa Daniel wachikomana nizo nkani zataye amaso yabwirizwa Yesu guca bugufi wese atakasize agashikare kugira ngo natwe tuze dushikeyo twese haleluya amen 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 baca bugufi bashike abatize bashike baca bugufi bashike abatanga bashike abadogiteri bashike abamategeko bashike abizi
Bwira mugenzi wawe tubisaba gushika. Genda ufukame yo. Genda ufukame yo. Aisha chanje. Mageze Basanga nyabukiye kuri clinic hospitali militaire Sian Kuki polisi Sian Kuya mbeleki Sian Kuri president Sian Kuri centre de santé kumusaga Sian Kuri centre de santé kumutakura Sian Mukamenge Sian Wamusanga hehe twese hari igishyogororo washitseho rero batangura kurabana icyambere cyabatangaje basanga harabungere wowe bavukana bataba abani wawe ntiwoga bajyama batoze basoroma inama bimba ibijumba bimba amatugu bose ibitoki ku musozi bajya badakarabye aba ni wawe yo hajya birashoboka ubutarawe arati none yanyeneye kirahagarara ryagituma nahanyene ntimuvaha nahanyene mu ishyogoro bararaba reka jya kwiragarutse aha ni mu byumba fukama izindi nyenyeri zahora zivuga bararaba none n'ikirato cyatawutse ukirindiriye iki kwaciye mu gondo hasigaye iki kwaciye mu mahwa hasigaye iki iyo karuvati yonyine isigaye iyo diplome ni wayisize aterekana umati ntari taburiya twazanye ko muri labo baba bafise iki itaburiya bagira gutya reproduce umva nagufitiye iganuke y'ubutumwa bwiza buzaba kuri uru runganwe rukoranye gutya twicaye hano muri rino joro twumva ubutumwa bwiza umva ubutumwa bwiza buhora bukubwira kwizera Yesu Kristo karongorwa na mpembuye abamwakiriye bose abamwizeye bose bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana umva nagufitiye iganuke abarongorwa na mpembu nibo bana b'Imana temuga emerongo aha twafashwe Bibiliya ivuga ngo bose muri bya bisyogororo muri ya mase abanyabwenge aho rero mwe nabo gusa abari mu nzu hejuru baje ngo baje gutabara Mariya ngo n'abakirizi special abo nabo nyene Imana itifukamo rero ntasa n'abandi mwahora mwibabwirisha abandi ngo murabasaje fa jayo ibigabo byari ibigenzi bya Yosefu bari bararanye ati mwabagabo aho muracyahagaze fukama nabo basanga bameze gutya haleluya genda ufukame ngwino ufukame woduka fukama diplome uyisize icyongereza ugisize igifaransa ugisize ikirundi ugisize
matefiziki uyisize, shimu uyisize, umuryango uwusize, abiwanyu basize. Hasigaye iki? N'ibindi by'inyuma ndabizi. Ibi birihagije. Umuntu umwe dusomera umurongo wa 11. Aha mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe nande na Matayo. Dusomere umuhungu umwe ahaguruke, umukobwa umwe ahaguruke, umugabo umwe ahaguruke, wahejeje amashuri akora ahaguruke, tusome. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo umurongo wa 11. Bashitseyo nibyo washitse ngaha. None bamwe biga mu ndome bane ko mudaso igice cya kabiri umurongo wa 11. Amen. Hey. Bashitse mu nzu. Tuzi kukongera ntangorane ariko navuga. Bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe. Yego. Bikubita hasi baramupfukamira. Igerezaho. Umukobwa nawe hagurutse ari he? Nawe. So mukongera n'abantu babona atari barumva. Yego mwese ukongera. Hey. Yego. Hey. Sawa, igereza. Abagabo, umugabo haguruke. Soma. Amen. Hey. Hey. Abanyabwenge. Yesu aguhezagi. Umudamu. Nauri. Amen. Oya, aho nyene. Bashitse mu nzu. Hey. Hey. Ego. Bikubita. Baramupfukamira. Aho ufise doktora nga ahaguruke. Ufise doktora arimo. Hey, haguruka. Alize. Wabise doktora. Washitse mu nzu. Abana. Hey. Hey. Ego. Bikubita hasi. Bareta amadogitora. Baramupfukamira. Uwametrize. Ahaguruke. Arimo. Nauri. Hey. Bashitse mu nzu. Hey. Babona uwo mwana na Mariya. Yego. Bikubita hasi. Hey. Baramupfukamira. Imani kohezagi. Hasigayeni. Jewe yongera kumubwirere. Bashitse mu nzu. Babona uwo mwana na nyina wiwe Mariya bikubita hasi bagira nte? Abatangaza bagira nte? Abize bagira nte? Abo wambere muri kaminuza bagira nte? Abo wa kabiri? Abo wa gatatu? Medicine? Muri shimi? Utangereza? Abo wa mbere muri segondere? Wa kabiri? Abagore bafisita? Abapiyashije? Abafise amahera? Ibishomeri? Abize? Hasigarane, sigara wewe. Sigara wewe. Ega hanahejeje.
munamuke mwese unamuka mwese uriwe wese urugezo ushitseko rwose hariho ibirengeye icuri hari ibirengeye ivy'ufise hari ibirengeye ivy'uzi hari ibya bene vyo kuba umwana w'Imana kuba umwana w'Imana muri rino joro tuza turi mu mwaka mushasha ntihabe gupfukama gusa mugabo habe kwihana umuntu wese yumva ati ubu rero bya bindi byari byaramaze inkomezi byari bya bindi byari byangiza ubusanzwe kuba umunyedini gusa kugeza naho umuntu bamubona nk'ubusanzwe ahubwo bagaca bagusanganiza ibyaha ntibagire bati uri mu bugingo araje umuntu muzima araje reka ibi bintu tubireke kubera umuntu muzima aje ndakwifuje kuba umuntu muzima ibyo biguha kuba kwiyubara iyo hatabaye kwiyubara rero umuntu aca avuga nk'abandi bose umuntu aca akora nk'abandi bose umuntu aca araba ibyo abandi bose baraba umuntu aca akora uko abandi bose bakora muga muri iri joro hindura wumve ko hindura murabona muri benshi ntidushobora kubabaza mwese ariko umuntu wese arafise icyo apfukamiye tugomba dusenga Imana dusenga isengesho usubire mu bwa mbere hamaze gusenga mu nyuma shyira ukuboko hejuru usubiremo ibyo mvuduce usubiramo Mwami Yesu Kristo ndi imbere yawe ndagupfukamiye uko ndi kose nciye bugufi imbere yawe jewe umunyabyaha ndemeye ibyaha nakoze ariko uyu mwanya ndabigaye ndabyanse ndabihakanye ndabyiyamye ndabyihanye ndabyiyambuye amaraso yawe nanyeze ibyiyumviro bibi amajambo mabi ibikorwa bibi inyifata ipfuye ibyo byose mwami nagendeyemo muri iri joro kuri iyi tariki ya mbere ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2024 ndasabye amaraso yawe anyeze rwose ndasabye amaraso yawe anyeze rwose naragucumuyeko ariko kandi uri umunyembabazi wagihanganiye umwaka wose ugahera yokuza imbere yawe ndapfukamye imbabazi zawe nizimbe ikigongo cyawe nikimbere uneze rwose byahora bindesha
wagejeje ndagushimiye kugiriye ikigongo izina ryanjye niba ryari ryarafuditse mu gitabo cy'ubugingo ndagusabye yandike mu gitabo cy'ubugingo ndakwemereye kuba umwana wawe ndaguhaye ubugingo bwanjye ndaguhaye umutima wanjye ndaguhaye amaboko yanjye ndaguhaye amaso yanjye ndaguhaye ibyiyumviro byanjye ndabikweguriye byose ubigabe urakoze mwami urakoze mwami twakiriye mu bugingo ngwino ufata umwanya ugukwiriye urakoze kumpezagiye urakoze kumbabariye urakoze kunyemeye ndagushimiye mu izina ryawe ryera Yesu reka senga Imana hanze muhore Imana yacu mubyeyi wacu mwiza data wa twese uhoraho imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira ndagushimiye mwami ko ukwihangana kwawe ari ukw'akabura rugero ndagushimiye mwami w'abanyeshuri ndagushimiye mani umuntu wese yaba umunyeshuri yaba umukozi uko ari kose kw'iri joro ritubereye ryiza kugira ngo mwami aba bantu bose bavukanye imbere yawe bamaze kwatura n'akanwa bamaze gusaba imbabazi bamaze gusaba ikigongwe bamaze gusaba ukwezwa bamaze gusaba guharirwa none mwami ko wabisezeranye ko umuntu wese azoza kuri wewe ntavyomuhinda ko umuntu wese azokwatura ibyaha vyiwe ngo naho vyoba vyabaye tukutuku uzovyeza bikera ngurura bikera nk'ubwoya bw'intama nyamwero mwami turasavye imbabazi zawe ikigongwe cyawe kibe kuri aba bana bawe ubemere nyakubahwa babyisabiye turabaherekeje bemere bakire mu izina rya Yesu Kristo bakire n'abana bawe urakoze kubababariye urakoze kubejeje urakoze kubemeye urakoze ko amazina yabo wongeye kuyandika mu gitabo cy'ubugingo turabasabiye kandi twizera kubahariye mwami turasabye rero ngo ubambike ububasha ubambike ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo biyunyugurize babe imibindi yawe ubuzuze mu bushobozi bwa mpemu yera kugira ngo mwami bagende bagushingira inahe turagushimiye kubababariye turagushimiye kubejeje turabasabiye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu mukiraho nyine manura amaboko ni bande ari ubwa mbere bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo bamanika urutoki ari ubwa mbere biha abari bamenye ko turababona umuntu agira ati ndakiriye umwami Yesu nk'umwami nibwo bwa mbere hagarara aho muri mbere hagarara mwebwe mwakiriye umwami Yesu ubwa mbere hagarara mwe mashize intoki hejuru ndabona babiri nta wundi yumva ari ubwa ego nguyu n'urundi uwo avuga ati ubu ndihanye nakiriye umwami Yesu mu bugingo bwanjye okay mwebwe ingo egera hano nawe we mu bisarenga engana kwa mwarimu
yakiriye Yesu mu mwami n'umukiza wiwe ubwa mbere mumubise arengane uwo mubona ababwiye ko arengane aze mumubise gerageza mumubise ubundi yakiriye umwami Yesu mu bugingo bwiwe ubwa mbere wino amaraso y'umushishikare kuza mumubise arengane ubwa mbere turagomba bavugane n'abakozi b'Imana baganire. Murabona muri isinzi ntitwoshobora kuvugana na mwese, mugabo nagomba ndagusabe ntabwo ari ukwirega no kwihana, ntabwo ari ukwirega no kwihana ngo naracumiye, naribye kabiri, narasambanye rimwe, narabeshe gatanu. Oya, ni ukuvuga umuntu arumva yuko ibintu yakoze cyangwa yavuze cyangwa yiyumvire cyangwa yagendeyemo ari bibi, akumva bigaye. Hanyuma amaze kubigaya rero agaca avuga ati korera ari bibi, ndabihevye. Hacaba rero kwatura rero no gusaba imbabazi. Umuntu agasaba imbabazi akatura, hanyuma umukozi w'Imana agaca amubwira inama ati rero ubu bizogenda gutya, uzogendere mu nzira y'Imana gutya, uzoshishikare gutya. Aha ndazi mwavuye mu mpande zitari zimwe, haba mu kubwiriza, haba mu makaritsiye hirya no hino. Rero hari abantu baba bari muri bya bindi, tujuru bya bindi. Amaso yanyu nimwe muyaganza, amaboko yanyu nimwe muyaganza, ibyiyumviro byanyu nimwe mubiganza, amaguru yanyu nimwe mukwiye kuyategeka. Ahadakwiye kujya ntuhajye, bwira ayo maguru uti mbega hujyanye. Amaso y'iwanyu nimwe ushobora kuyahumiriza cyangwa ukayakebya, nimwe muyaganza. Bibiliya iravuga ngo ntimuhe Satani icyicaro. Hari aho Satani akomanga, umuhaye kaze rero kugeza naho umwicarika, naho ibintu bipfira. Mugabe iyo bintu uvuga uti mva ko Satani. Ikibashoboza rero no kuba mu ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo nabitse iki ijambo ryande hehe kugira ngo ngirene. Ingorane rero ntababika ijambo ry'Imana mu mitima yabo. Abantu benshi baracumurira mu matelefone, mu mamesaje, mu bishusho, ugasa ariko kuraba muri Bibiliya harimo ibyagezwe by'Imana, harimo amasezerano y'Imana, harimo abandi batwitangiye imbere bo bingene bagenze, ugasanga byaranze. Yesu akugirire neza, Yesu akugirire neza, Yesu akubohore, Yesu agukomeze, Yesu aguhe ubugingo. Muce mugenda rero nk'abana b'Imana. Yesu abahezagire. Subira hariya mu Rwanda.
hirya yaba bakiriye agakiza dukoraniye hano harimo abantu baguye bari barakiriye agakiza nabo baraha bari barakiriye Yesu baragwa ubu bameze nk'abandi batukishije Kristo babinagura nk'abandi kandi bagaha ngo bumve amasezerano aba ni bamwe ndavuga bakata baja kwa Herodi baraha Yesu yabantumye ko umva ubutumwa bwiza bukugarukana kuri Yesu yabambwe haguruka aho uri dusenge n'urwaye haguruke tubasengere wagize ubwoba bw'isi bw'ubuzima wagize ubwoba kutazoronka inyungu mw'isi n'agakiza kuko hari ibyo kaguhombeje inka baraziretse laboratware barazireka baravuga ngo tugiye kwa Yesu twagomba tubasengere cya kabiri ninde mufise ubwoba nawe haguruka urimo ufise ubwoba muri ubu buryo nawe haguruka ndagufitiye iganuke azotuyobora neza azotugeza mu ijuru amahoro abanyeshure mureme abize mureme abatize mureme abarayano b'abashomeri mureme abakora akazi ka leta mureme azotuyobora neza azotugeza mu ijuru ariko hajya waraguye ni woza waraguye ingo wari warabihevye ingo turaguhaye kazi kandi sisenga utaje ingo wa mukobwa ingo uyu mwaka wa 2024 ukubereye mwiza Mana ishimwe ko abahungu baje nta mukobwa arimo Mana ishimwe araje nawe turakurindiriye inzamba ntivuge igusanga muri ibyo bintu wakorokeyemo waraje mu gisagara kiraguhenda wavuye ruguru uri mwiza ingo ngwino usubire uhure na Yesu mugumire ujya mwana ntareke ngahonera mu nzira ingo umwaka ukubereye mwiza ntwari bwumve ntitwari bwahure ariko nakuzaniye ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza ukubwira guhunga icyaha ukubwira guheba isi ukubwira guheba ibyo warimo kakira Yesu nk'umucunguzi wawe wari waramutakaje Yesu aragukunda arakurorereye hamwe twosenga twoba tuguhenze uyu mugisha ntiwagushikira izi nkomezi ntizokubamo ntaho zoshikira nobasa n'umurozi aho umuntu azi yuko aza gupfa akamuhena ngo aramuvuye haleluya haleluya Yesu ashimwe turagushimiye Yesu kubw'iyi imitima turagushimiye kuri aba bantu ingo Yesu arakurindiriye ingo duheze tugusabire uyu mwaka tugendane na Yesu zubane na Yesu zama nivuga uzoje mu ijuru
nzamba nivuga haza kudugane haza kurengana ibicu zotuyobora neza zotugeza mu ijuru zotugeza mu ijuru zotugeza mu ijuru bene data mureme bafite iganuke y'ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza mubaye muri rino joro muri kaminuza y'Uburundi. Aba bantu mubafashe naho tworaraha nicyo Yesu yatuzaniye kugira ngo bafashwe hamwe bosubira inyuma bari baraguye ntacyo twaba twaje gukora tugira dusengere murebe imitwaro mwari mufise mani nayibatura nta ngorane mureme kuko atari n'izina twahawe mw'isi dushobora gukirizwamo atari iri zina rya Yesu Kristo. Umva nimutinye nababwira inkuru nziza y'akanyamuneza kabaye muri rino joro rya 2024. Mwami wacu Yesu turagushimiye igihe waza niwihishije juru ryarabivuze ndirimbo zirasamirana bamarayika bararirimba rotantisema y'ijuru indirimbo ziravuga ngo duhe Imana icubahiro. Iri joro turaguhaye icubahiro abahungu n'abakobwa turaguhaye icubahiro abagabo n'abagore turaguhaye icubahiro abize n'abatize turaguhaye icubahiro bakozi b'Imana baraguhaye icubahiro. Nushimwe 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 Kristo ko wemeye gusiga ubwiza kamanuka. Aba bantu barahagaze aba bantu bafise ingwara aba bantu bari bafise ubwoba aba bantu bari bafise intambara aba bantu bari bafise amageragezwa aba bantu bari bafise niba hanze aba bantu bari bakeneye inyishu bari bakeneye gutabarwa bari bakeneye kugirirwa neza bari bakeneye kuronka umukiza bari bakeneye kuronka ubugingo bari bakeneye gukira ingwara bari bakeneye haleluya zindi nkomezi zibabashisha kubandanya urugendo. Turabasengeye Imana Yesu Munyanazareti subira ukize warakijije n'iri joro kiza subira ubohore ubohora haleluya wohora imitima ya bene data wohora imibiri ya bene data amagufa yariko araribwa inyama zariko ziraribwa haleluya amaraso yarimwo imigera abantu bagenda n'ibisata bagenda n'indwara bagenda n'ubumuga bagenda n'izakarande abafise ingwara y'ingitere abafise parazitere abafise bakteriyene abafise virale haleluya nizikire mw'izina rya Yesu nizikire mw'izina rya Yesu nizikire mw'izina rya Yesu nizikire mw'izina rya Yesu. Abantu nibabohoke abantu nibavemwo ibisigo abantu nibavemwo amadayimoni abantu nibavemwo uburozi abantu nibavemwo ibiheko abantu nibavemwo nani ibyo bariye bakire babe bazima bagukorera ari bazima bagenda n'ubugingo bunesheje zobukoze Mana. Turasengeye aba bantu bari bahanzwe n'igihe bari bahanzwe n'iminsi bari bafise ibibateye ubwoba bari bahagaritse imitima turagushimiye 2024 kutubwira ngo ntidutinye kwari ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza juru ridufitiye haleluya message spesiale. Turagushimiye Mana turagukengurukiye bantu bawe bagirire neza bari bahagaritse umutima kureho ibibazo imbere yabo bari bafise intambara kureho intambara imbere yabo bari bafise amagorwa kureho amagorwa imbere yabo bari bafise ibintu bimeze nk'imisumari bibahana bimeze nk'amahwa bimeze nk'ivyishi
amen. Mu izina rya Yesu turabyatsa ububasha, ariko turasabye utuyobore neza, abantu usubire ubayobore neza, ubageze mu mugisha amahoro, ubageze mu munezero amahoro, ubageze mu kugororoka amahoro, ubageze aho wabateguriye amahoro, ubageze mu masezerano amahoro, ubageze mu mugisha amahoro, ubageze mu ngabire za mpemu yera amahoro, ubageze mu kuzuza ubushobozi bwa mpemu yera amahoro. Haleluya! Uzabageze mu ijuru amahoro. Urakoze Mana kubwize neza, urakoze ukijije, urakoze kubohoye, urakoze kukuyeho ibitera ubwoba. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu yavuye akazuka, misenze nizeye kubyumvise kandi kubikoze. Amen. Mwami Yesu abaha umugisha.